Zdravo ljudi, danas ću pokazati kako da napravite skriveno skrovište. Evo koji materijal trebam: voda, kamen, bilo koji materijal i baklja i merdevine. Prosto treba turiti, napravite jednu rupu. Uradite kako sam ja uradio. Eto ga. Sad onda samo stavite baklju ovako, onda stavite ovako. Gledajte sad, ja mislim da je to to. I eto ga, skriveno skrovište. Ja mislim da je to mnogo lako i onda možete praviti tu što hoćete dole. Samo morate ovako da uradite. I eto, onda napravite kao malo kućice kako hoćete. Smijete volim tako. Dobro. I eto tako. Samo dođete dalje. I eto. I ovdje ja sam zaboravio ovako. I eto. Kako da se vratite ovako. I eto, to je to. Mislim da to je to. Subscribe, like, komentar. To je to. Ćao.